Zlatnik 1 kunu izdala je Hrvatska narodna banka, a iskovao ih je Hrvatski novčarski zavod. Zlatna kuna ima čistoću 4,9 od 1000, odnosno napravljena od 24 karatnog zlata. Izgledom je identična običnoj kovanici od 1 kune, iskovanih u 2020. godini, ali zbog gustoće zlata, zlatna kuna ima 10,95 grama, a obična kuna samo 5 grama. Ovaj zlatnik će se izdati u ograničenoj seriji od samo 2020 komada i radi iznimnog malog broja otkova očekuje se da će u budućnosti imati numizmatičku vrijednost. Kuna je deklarirana kao investicijsko zlato i samim time oslobođena je PDV-a i poreza na kapitalnu dobit. Osim investicije, ona može poslužiti kao poklon za različite prigode. Nemojte propustiti ovu priliku i naručite Zlatnik 1 kunu odmah. Narudžbu možete obaviti samostalno preko našeg web shopa ili vam mi možemo poslati ponudu. Ako želite znati više informacije o nama, slobodno se prijavite na naš YouTube kanal ili na naš newsletter. A za sve ostale upite stojimo vam na raspolaganju. Hvala vam što ste gledali ovaj video.